Yang Punamapu Sarasana Ceremony Pick News ki Manung Taram Oxering as a Manung topic see Decoding Congress Election Manifesto, I the name of the Congress ki Election Manifesto, Hantaki Oina Lok Sabha Election 2024 ki Pongre, High River Manifesto Sida BJP ki Amuk Maikedik Harishi Shwida, Manipur ki Integrity Shopuyaba, Wahi Shinkarishing Yaure, Haibagi Tankak Tuni, Aduga Congress Saitagi. Congress ki manifesto se BJP na ningthina pawa haibidre ka haibi wapum sing kari sing la to bugi di Congress BJP gi maike dagi manifesto gi matang sai da pulap kano toroga machi gi manhun da to bo ya bagi film dile bani to bo do lali chumi haibagi like wahi khara sum kala hunna bagi film do lak pani na maruina akhang ngai sing dagi taseng na Congress manifesto sida kari yauri bajano madudi punamakta controversy ohenba yaba not only BJP aduga kari yawbuno habi matangda kupna yengakna bagi tanjaduni lo langjin biribage singdi agi itheng thang phambi basi Pradeep Hanjobam editor Imphal Review of Arts and Politics ni ai taung Pradeep hanan taram noksari aduga taung Pradeep oidi langjin biribasi Laisram Sharat Singh research officer retired ni planning department Manipur ai oja sarapstu taram noksari Ruza sort ki oida egini yeta thang family se Rakesh Mehuba director Human Rights Law Network Manipur ni ai oja Rakesh Putaram noksari Congress ki di phongeng rang nan phongdana na tole di English ta Hindi da moi version ani da phongdana to bu thingnai adu object lai ba masi ki matang da su BJP ki maikei de gi maru oina ngasai gi reconciliation commission semba adu to bara to wasi ki matang si kano di matang si da moina haibada masi khoi gi separate emergency pibagi mong ma laktori adu tawdiri na haiba thinai ada BJP ki mai sorry Congress ki mai ke de su moi phajana yingdri ne phajana padabna ni aduga akhoi di satisfactory to all the people of the state haibani maitei ni yada ba thabuk to khoi toroi aduna puna manu yagada ba haibani haina adumaina mu khoi ki clarification pibu su thinai aduga ngasai gi Naga groups ki matang sima ngasai gi preliminary yanagi ba 2013-14 da yanagi bo hamduda yumhum uraga hai adu maru oina hajik BJP ki maikei degi kana claim to ribe ngasai gi reconciliation commission semba aduna yanabagi matang sima si kano separate emission pithokpagi wafam sini hena kana he haibo dongna ngasi nongni sida thengnei adu masimakti aigi motadi ngasai gi nakal puna kanu kudimok to Manipur le station le mi kudimok na yaba kanglu kudimok na puna manu yaba haiba wafum do le gadi akhoi maitei gi maruina maitei gi di separate administration se adum yadi yada buduna ngasi akhoi irang thokdana khota mayam leiri adu masi lebisida masi mangna Congress na madu pirani haibani makti madu makti lanbra haina ai khanjei aduga somi adu hojik BJP ki su koi yeningi bani BJP ki su makoi ki manifesto da kari haige da buno kamai to buno habi su yeningi ada moi ki su phong de da mi gi phong du da moina adum chobi rival party political party ni mai magi keno da kudong chawlo da ngang masakpa to ba bi hongna bani adubu sigi matang simadi adum blend of adum leijaba tax ni aduna asida ayam kana khoi gi moina pami ba maikei du singna sum haiba si kasu maduna hena dum damage thon gani hani khali adi iniyo potu phajana handre haiba sidana hena sakhi gadra akhoi gi moina pami ba kano to bodu asai Congress na ano dagi no gi separate mission piba pambani haiba asi makti Madugi Mohogi campaign do Madu Adum Mahum Haba Pamio objective of Yoro Hana Tamjaga. Okay, I'm wrong. Nasi Equina Equigi, what are the national issues? Yes. Zati give choosing to Katigano. And then Equi Manipuri specific issues into Zati issues, man to the Madu dovetail of Punsenba, solution of a pint of Matamda, Pangabona Matam, the Queen Zati issues into the Han Cannabis, Equida Gala and Kale. How's it lady was a Bharat City da Gwigi Yanari Laiba Trianjika no Habita Rajinti Gimbat slinging
politics hen in a dirty whistle. Mudslinging means amaga hunabase. Aduna, Sigumba Mayam, Equigi Rajinti, opposition of ruling Amanabu, respect on the Sigumba Mayam, Punamaxia. Masina Utpase degradations in our democratic institutions and democratic practices, Masi Kudam names a hammer thumbs again. Other houses say Rajinti point of view on the Bharata, Hazik intellectual Mayamna. Barki jurist mayamna, barki intellectual zingna, ekoi thamnari ba major concern ji kari no bada. Bharat tawsik le national problems and employment. Aduga ekoi institution jing data. Ekoi na challenges to the ekoi democratic institutions, ekoi Bharat le ba, ekoi sangbi tahani makha le vital institutions mayam se compromise tawsilakwa hen and pressure tawsilakwa si bangi problem ama. Aduga India is a theocratic state. Bharat is consciously at the time of independence. Forefathers in Bharat, the religious and ethnic mosaic, linguistic mosaic, that was prevailing at the time. Bharat in Ingatam diversity, immense diversity, Marakta, Bharki, Indian nation, survived over Tarbuidi, respecting the diversity of India and the secularism. Whatever may be the interpretations of secularism, I koi Bharat se India se secular state na taba atopam mata koi obe yaroi habisiki conviction koi Bharat se secular constitution ni oja adwa gi point do yam maru eri aduga yam important significant oibe area aduni oja saran thambirak pase tobudo mathak makhang kitang hontok sake adu area adu lak sake tobudo okhoi decoding congress manifesto hairamnya opening remarks ta taseng na congress ki manifesto ri yauri bo hai singsi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯖꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯔꯥꯅꯍꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯀꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ आर्टिकल 3 of the Indian Constitution से the basic philosophy behind the article 3 what had been discussed in the Constituent Assembly karigi purpose ki damtam asi article 3 je masi hapam bi bano masi masi ko no hona na ko gudi ngana yeng bina badaka am lady wa sai hari point para 5 ka para 7 ni hari se yes sai para 5 ki sada sai truth and reconciliation truth to the hydra truth and reconciliation and ko gi Nelson Mandela hen torme potugi adu idea do ine sen mayam khanari mayam station na bada soi gi mayam aduga Henzelo mayam loimak isai sana admit on we pose aduga unar kansada wari sanara kansada reconcile the we pose si pose mal hai sada adai sidagi hena ina mayam sam to impan do ina se u kansada si bidai ai jam kana to in udi intention yawa motive yawa poti mandi se reconciliation to ni ka haiba a separate administration high so koi administrative settlement administration settlement high ka so koi district पे हमसे कमाई तो सेंडो करते के है जो administration सेंडो कुनी ना अनदर हुई को ADC में हमसे पल्ली में ना से कांग्रेस मैनिफेस्टो से ADC में हमसे है ना चलाए हन बला पंचायती राज सिस्टम से को हेगलन बा सिका से administration सेंडो कुनी स्माइट तो वो इलाइन और मुझे है रुका कितने कोई सुमदा sensitive जो होगा और रुका कितने से ambiguous हो पोट खरे याव पता नहीं था interpretation ज़्यादा चलने रही से और हज़ी की तुम्हारे आईडी थाज़े दिए जाना separate administration hai ka ja koi state ri tong alani kai sidiba si project to ro loina wai cha ge lo project am leibri na koi manipur problems le re manipur problem ta na adum wai cha da koi ji notice mak ta hai ka sa nagaland su bisi problem cha thui adagi meghalaya chapcham problem thui tripura chapcham problem tripura sa me am gi twan to ni hari Adulan Mizoram the Homogi Laker me am the papa gonna see Chakma me am muy problem totally. So I must be head to Gandiaro, but then I see the park has it and Duani guys administration is a similar quality. Yamkana idea and Pata put we need has a day some Kazu Karina administration see we system same to see DC powers like Henglesi, ADC power me see financial powers are happy. I can't some document today the Adum acceptable if to frankly. Then quite here I had to raise ocracy points para 5 say. Para 5 I see Manipuri Sarkas Lotogani. I'm lying at Congress of Paula, I Manipur Sarkasi, Lotogani, Tabak Tore, Tabak Hitre, Tabak Namdre, Haimona, my Hydra.
ngamdaba ai hairandaba ai adu oiragasu sarkar am lokthokpadi yabrane center sarkar am lokthokpadi yabra si posma ya si ken pande voter singna vote thadaraga sem khipa adugumba adu lere adu constitution ekdam lokthok paise ka lokthok kwain lokthok le adu ga lokthok eta constitution yaudi constitution lokthok ge haragdi governor report piragani governor report piraga se sta khoi sida internal security threat lere the external security china lan tar tore adu se khoi prepare to ade another financial collapse lere se sta adu chalai yaroi aduna central election bureau hatang yoina matam khari yoina paisen bureau haibisa khoi president rule in haise either state sarkar si animated suspension thamaga hingapa matam ngai ba natragana dissolve toraga kanana governor council am semaga governor nga aga among situation handara kan sa amon election to natra constitutional crisis de samna kan sa party control to kan sa majority have party am leader hero majority have the sarkar semia de sarkar yaudon leader de mina president rule lakba smai to kan sarkar lokho ge ba ado sarkar hetu lokho ko ne kamai lokho no hebisima ai city kidang moin haiba kan sa ati si objection thani yaudi duga haji post sarkar manipur sarkar ko ne pala lokho ko ne kamai lokho to no isam dang dang han hangkan sa ta party president haira te yar jala dagna prime minister haira te yar jala lok sarkar to paise haji kan haji phau se khoina mayam hainar mi si sarkar si center state relation je kemi out there center ki state ki power में si central में पैसा ले रहे aduna khoi se sta state ki sarkar si thabak tawdre har ga su center kankat bi le re har ga asum su tormina ha center na loin ngak thok tana nadraga ma moi to honing tawre mayam allegation tawrina asi cha yade haiba ado khoi su la re state sarkar lok thok ne si kamai lok thok to ha si da hangon to poron di oi kamai lok thok ha no noi governor ma hab ge hanar ke governor report yaud ya de the governor is noi governor hab jar ge haira si to su line khoi gi say center da congress pa am de biji to kan da governor me hanoi sin noi na moi na apam report kar na wa na haji su si posi yarom ga yarom da haji bo da center gi action se am to si adu su hai se hai process ma procedure am lady asi kala kamai to ro yasma yam congress ki manifesto se hangin bahar ge se am kan hangning se mai kamai no to no hai